Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que toi, tu es le Dieu de la grâce, le Dieu suprême, le Dieu créateur, qui nous a donné cette opportunité afin que nous puissions partager ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es le Dieu qui est au-dessus de ton trône. Nous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné cette opportunité. Et toi, c'est que tu sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ, dès le commencement de notre partage, afin que les lois de Nazareth nous puissions impacter les enfants. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous t'appelons. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi naitwa Jabu Komeye. Niko na mchungaji ama babangu hapa. Tumependa tuzungumzie namna mivalio ya Kristo. Kitu mivalio ishakuwa kitu kikishavuka limiti kwa Kristo. Siku hizi Mkristo mpagani au unajua diferani ya watu kutokana na mivalio. Kwa vijana, kwa wasichana, kwa mama, baba kabisa, unakosa stile ya Mkristo na stile ya mpagani ya watu. Na mapagani washakuwa mkonfusion. Mapagani biko mkonfusion. Wanasema sasa tuokoke na tuokoke haitu. Mbona na wewe wanasema wanaokoka nao biko tu sasi. Biko mkonfusion habayue utamhubiri mpagana na naona na tata. Sisi tuko na ndio vile nyinyi kwa juu hakuna tofauti leo. Tena Biblia inasema kati yetu nao ukwe tofauti. Sasa hiyo ndugu zangu mnatufuatilia hapa, hii video itaonekana kwa channel ya inaitwa Mkristo wa Kweli. Mkristo wa Kweli. Mkienda kwa hiyo channel mtapata kila vipindi vyetu vitakuwa na shuka pale mfululizo kuelimisha ama kukumbushana namna jinsi Mkristo anaweza jikamata na katika safari ya kwenda mbinguni. Basi hivi naachia papa ndamwachia bite, tutakuwa tuko nazungumza yeye ndio atabeba parole ya kabambi sana mwa hii mazungumzo ya magharibi ya leo. Asante. Karibu. Tunashukuru sana kwa hii debate. Mavazi ni kitu lazima sana. Ndio. Kwa sababu katika mavazi inatu-identify. Ndio. Inatu-identify. Inatutambulisha kwa sababu utakutana kila hata makazi zote. Ndio. Utakutana banatia mavazi. Ndio. Mganga anakuwa na mavazi yake ya kiganga. Jeshi anakuwa na mavazi yake ni jeshi ya teni. Mpishi kila mtu anakuwa na mavazi yake. Na Mkristo naye ana mavazi yake ya kumtambulisha ya kuona kama huyu ni Mkristo. Ile ni kweli. Niko kwa restaurant lakini tuko na mavazi yetu. Tuko na mavazi yetu. Kama client anaingia keniona atasema huyu ni server ama atasema huyu yuko mu role ya cuisine. Kila mtu wote, kila departement yote iko na mavazi yake kabisa. Unapaswa kuwa na mavazi yenye itakutambulisha kama huyu bakimuona tu hapa najua huyu ni mganga. Huyu ni mganga. Huyu ni polisi. Huyu ni soda. Huyu ni reparateur. Hapa kila mtu kila kazi hapa Ulaya au Belgique kwetu utafika kila makazi zote mpishi ana mavazi yake. Iko na teni yake. Utafika kwa hapa technicien bako na mateni yako. Unaona? Na technicien de surface. Hapa bakusukula bakusafisha. Utamuona tu nasema huyu ni technicien de surface. Wanafanya nettoyage. Utasema huyu yuko na mavazi, huyu ni technicien de surface. Juu ya nini banafanya vile? Kwa sababu ya kuidentify mtu, batambulishe mtu kama ni nani kabisa. Ukimwona unajua kama huyu yuko mservice fulani bila kuhesite, bila kuwa mconfusion totale. Ile inatusaidia kukutambulisha mavazi yake. Lakini sasa utakutana sasa Mkristo mavazi vraiment inaleta hali.
Ndio niko nakwambia, ndio confusion yenyewe iko kwa watu ile. Sasa siku zinapita hapa karibuni niliposti neno ya kusema kuhusu Mkristo wa kweli ama Mkristo, mivalio ya Mkristo, mwanamke Mkristo, mivalio yake haiwezi kuwa mivalio kama ya kidunia. Ama Biblia inasema mavazi ya mwanamke isifananishe kama mavazi ya mwanaume. Maana kuko utofauti. Lakini wakati nilipostele maneno, watu wengi walikuwa wanasema aetu tupatie utafsiri ambao unajitosheleza, aetu mwanamke asivale mavazi ya chanaume. Sasa mimi nikauliza pamoja baadhi yao, nikamwambia mshuhudize sahihi mwanaume anavala robe ama jipe, anavala kiatu ya talo, anapita mbarabara. Unaona vinaonesha picha mbaya sana. Vinaonesha picha mbaya. Sasa sahihi unakutana mwanamke ni wa Kikristo, anavala kola, anavala kola, maumbile yake yote iko wazi, anatembea. Lakini ukimsikia, unamsikia atakwambia anaokoka, anamjua Kristo na anafuata Kristo. Hivi kweli? Kwa hiyo mavazi ya vile kweli ule anakuwa anajua Kristo baba? Unajua, ndio maana tulisema kama kwanza mimi nitajitambulisha kusudi watu wanitambue. Mimi naitwa kwa jina la mchungaji Sadiki Amani. Mimi ni mchungaji wa kanisa linaitwa Sepe. Mimi ni missionaire, tena niko evangelist, tena niko mchungaji. Ndio huduma zangu zenyewe niko nazo vile. Na nashukuru sana kwa hii nataka kushare kwa ajili ya mavazi. Kwa sababu watu wengi wako confusion kwa ajili ya mavazi, na tunataka tusaidie watu kwa sababu watu wajue kwenye wako. Kwa sababu watu wengi leo hawajui kwenye bako confusion, bako wanaiga. Watu wengi wanaiga, wanafuata mwenendo wa kidunia. Ndio kitu yenye kiko kinatia watu mconfusion. Mnasikia mko unafuata mwendo wa kidunia, watu wanafuata mwenendo wa kidunia kabisa. Na Biblia inasema ni lazima tujitofautishe na watu wa dunia, tusiige na mambo ya ulimwengu. Lazima tusijifananishe, tuwe tofauti. Mtu akiniona anasema huyu ni Mkristo, huyu anaokoka. Na unakuwa utofauti, unakuwa difference mkubwa kati ya ule mtu na wewe. Unaona? Hapana mtu anavala mavazi moya ya haibu na wewe unavala mavazi ya haibu. Unaona? Kwa sababu mavazi ndio inakudo kila mtu wote, hata malaya wakati anavala mavazi ule umalaya wake. Mtu wote ataona kama huyu ni malaya, anavala mavazi yake. Bandia akivala mavazi yake, watu wote watasema huyu ni bandia. Anaona huyu ni bandia, huyu tu watamwangalia kwa mavazi yake, atasema huyu ni bandia. Hata huyu chizi huyu mwenyewe iko na bongo alitumika, utamuona tu anavala mavazi, watu hautajiuliza sema nini huyu ni chizi, angalia mavazi yake anavaa. Mavazi yake inamuonesha kama inamuonesha kuko kitu kinyache ndeki. Maana yake ni kusema mwanamke wa Kikristo amevala jipe ya kufika mkiuno, huyo ule anaonesha tayari hautauliza. Wewe haipo kitu cha kuuliza. Wewe peke utamwangalia tu ile mavazi yake, itaonesha tu kama huyu mtu ni malaya, ni mtu wa kidunia. Ni mtu wa kidunia. Ni huyu anaonekana ni mtu wa nini? Wa kidunia, sio ya kuuliza. Kwa sababu ile mavazi yake ilishamtambulisha kama huyu ni wa kidunia, ni kahaba. Ndio shida. Sasa mwanamke hawezi kuvala mavazi ya mwanaume. Kwa sababu kuna mavazi ndio, kuna mavazi zimwa zenyewe mwanamke wanaweza vaa, zenyewe ziko za mavazi wale watu wanasema no, mbona anavala mapantalo. Ndio, kuko mapantalo zenyewe za kianamke kianaume, ama ile pantalo ya kianaume anazitia hata kikwembe, wala anatia kikwembe, hakuna shida, lakini asiache vile mapapa manani yake yote iko naonesha.
Unaona, anatia tu kikwembe, anatia kikwembe, anatembea, hakuna shida. Juba mingi baliniambia, unaona, banasema huko naangalia huko nasema vile, lakini lazima wavale mapantalo juu viko mpeye niko ya baridi, viko mpeye niko ya baridi. Lakini sasa na mimi nikiwa bambia ndio kama viko mpeye ya baridi, wakati Mungu alikataza ile kitu hakuwa hiyo kama liumbaka fasi kukoma baridi kwa watu watakuwa naishi. Manake saa zingine nikimwambia okay, kama kwa baridi mpagani yeye atajijua ni mpagani na Mkristo atajijua ni si ni Mkristo, na najua mimi kama Mkristo babangu ashanikataza nisikuwe nafanya hiki. Lakini kutokana na fasi kwenye nimejikutana, fasi kwenye nimekutana kilima iko mpe komplike kwangu, ninezivala ile ya kunizuia baridi, lakini nina maske omwe hata na macho ya watu kamembe. Ninatia kikwembe, ninaenda, hakuna mtu mwataiwa ninavala pantalo. Mungu wa mbinguni njoo mtaona ninavala pantalo, lakini Mungu wa mbinguni akienda tazama moyo wangu atona kama sikufanya na ninapenda, ila kufanya kwa ajili ya situation circonstance yenyewe. Sisi tunaweza kamata ile nani parcours ya Papa Abrahamu. Wakati alikuwa anaenda na mke wake, wanaenda nchi yao ilikuwa na njala sana. Akaona akasema, hapa nikisema ni bibi yangu utatoka vingine. Akaambia mke wake useme uko dadangu. Lakini Mungu wakati aliona kama hakifanye kwa kusukumwa, amekifanya kwa kuko sababu fulani. Lakini ile sababu haibaze kwa roho yake, haiko baze, alifanya kwa sababu ya kuepuka ile danger yenyewe. Kwa sababu walikuwa wanataka kufanya nini? Walikuwa wangimuua wala wangibeba ule mke wake wala wangemfanyia vibaya. Ikabidi a situation fulani kusudi afanye nini, na ile situation iko na limite. Haiko kusema alifanya kwa volonte, hapana. Amefanya kwa ile situation yenyewe ilikuwa pale, ikabidi aseme uongo. Ndio mnasikia watazamaji, inaomba kama uko nafanya kitu unaona hiki kitu kinakugusha mroho na Mungu anakukataza, lazima utafute namna kile kitu kitakuwa na limite. Usikile kitu kisikue cha mwendelezo. Mwendelezo haiko bien. Sikuwa sema kila wakati unaanza kuvala mapantalo, hata kukue jua unaanza kuvala mapantalo. Wewe unasema uko baridi. Sasa kujua kama unakuvala mapantalo kujua. Unajua kile motive yako haikamate. Ile motive ya kweli. Ndio. Ni motive ya kusema tu uongo, kwa sababu hauwezi kusema kama unavala ile mapantalo kwa sababu ya jua ya baridi. Lakini sasa wakati ya jua tuko tunakutana watu huko navala mapantalo vile wanavala mapantalo mwanza bana. Sasa ile ni baridi tena inakuwa jua. Ile sasa sijue sasa ile. Sasa hatutaenda sana kwa maongezi. Tutasoma neno la Mungu, papa pastor atasoma neno, kusema tutembelee kuneno juu. Neno njoo msingi wetu. Njoo msingi wetu juu sisi tukasema mtafikiria kama tuko nasema viko natoka msie tu viko natoka tuseme viko natoka mshale mkifukutu, lakini haiko mkifukutu. Maandiko iko yenye naonesha kama Mkristo lazima comportement yako ikue separe na wale watu wengine vile mnayua. Ninafikiri tuna verse mbili tu zenye tunataka tusome. Ndio. Kwa ajili ya kutusaidia juu ya utofauti ya Mkristo na mpagani. Ile kwanza ndio kwenye tutaenda eko zaidi juu ile ndio itatutenganisha kwa kujua kama eske Mkristo anaweza kujikomportea aje na mpagani anaweza kujikomportea. Ile ndio kwanza verse yenye tutaanza nayo. Ndio. Katika Warumi, katika kitabu cha Warumi sura ya 12 ile ndio verse kubwa yenye tunataka tusome. Warumi sura 12 na mstari wa kwanza inasema nini? Basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu. Huyo ni nani? Ni Paulo ndio anasema kwa huruma, anawasi watu kwa huruma zake.
Anatamka anasema kwa huruma, manake ni compassion yenye iko, ndio maana anatamka ile kitu kwa huruma. Ninawasi kiko grave, ni kitu kiko. Kama ukiona mtu anasema ninakusii, maana yake ni kukubembeleza kwa huruma, akuambie kitu usikie. Anasema hivi sasa, aseme itoweni. Sawa? Aseme kwa huruma zake Mungu itoweni mili haiko ni mili make yote kimwili yote itowe iwe zabihu. Zabihu make ni sadaka. Iko sadaka ya kipekee, haiko kitu ya ni sadaka yenye iko ya kipekee tena takatifu. Manake hii mili yetu hii haiko kitu cha kuchezea. Sio kitu kia kuonekana kila mtu. Mwanamke anataka kila watu waone, anaonesha mwili yake, anapata mango wa kuonesha mwili yake. Ni lazima tujisitiri. Mwanaume, ushaona mwanaume anaenda anatembea ana kifua wazi, wala ni ushaka viona vile. Kwa nini sisi mwanamke ndio wanatembea vile? Nikisema iko kitu kenya kiendeke. Huko kitu kia kiendeke ni grave, ni iko grave. Ndio nakwambia ndio hii ndio tatuonesha kitu mwanamke wako mshida. Na mwanamke ndio kwa wanatuingiza sasa, si mshida na tuingiza dhambi sana sisi wanaume. Sisi wanaume tu problem tunavalaka, lakini mwanamke ndio kuangalia marezo sosio. Bana vibaya sana. Mimi sijui kama ni nini wanani waliwaloga. Ni hatari sana. Unaona? Sasa inasema hivi. Iwe zabihu iliyo hai takatifu ya kupendeza Mungu. Kitu cha kupendeza maana ni kitu kenye kiwe zabihu takatifu ya kupendeza mili cha kupendeza. Niko naambia wale watu wanasema sasa Mungu anaangalia roho. Sasa hii mili inatoka wapi? Maki hapa mnasikia Biblia inasema iwe maki ya kumpendeza Kristo. Sasa waambie wale watu wanasema kwamba Mungu anaangalia tu roho. Sasa hii mili wanasema Mungu haonake roho tu, hapana. Na si mili hiyo. Biblia inatuambia Mungu wa Warumi 12 Mungu anatazama mili iwe zabihu. Mungu angalie vile, anaangalia tu ni roho. Sasa hii mwili inatoka wapi? Wale ni fopa sasa. Ndio niko nakwambia ni machanganyiko. Ni machanganyiko kabisa. Mungu anaangalia mwili na roho. Mwili na roho. Sio ni vitu viko pamoja. Mwili na roho Mungu anaangalia. Hii anasema itoeni mili yenu iwe zabihu takatifu ya kumpendeza Bwana. Ndiyo ibada, kisha naongeza ndiyo ibada yetu. Ibada iwe njema ya maana. Maki njema. Ni hatari. Sasa kama hutoi mili, manake ibada yako futi, hata uombe namna gani, hata upige makesha, ufanye makesha, ucheze, ulale usiku au usiku, kama mili yako iko futi, nakwambia bure. Huko natoteza muda wako bure. Hata uko unachezea watu buchi, kwanza huko na waloga. Wale watu huko na waloga. Wakati uko nacheza watu buchi na unacheza na mabaji, huko na loga wale watu. Uko natamanisha watu. Wanatamani wakati mtu sababu mwanaume yeye anafanya dhambi kwa kuona. Sisi wanaume tunafanya dhambi tunatamani kuona. Mwanamke ana shida, mimi sisi tunaangalia tunaona, tunatamani. Sasa wakati uko natuendea pale mbele, unaanza kutuchezea huko uchi na mambo yako yote inaonekana Mnasikia wapendwa, lazima kama uko mwanamke mwanaume, lazima ujue kujisitiri. Miili yetu bale ba pastere ama watumishi bebanapendaka sema eti ngo Mungu hatazame mili, anaona roho tu. Bale ni ba faux pasteur, ni ba faux kabisa. Bale tunabaita ni ba businessman. Bale ni ba businessman, wanatafuta hela, wanatafuta watu tu na kutafuta pesa ya sadaka na chakula. Bale biko na kapoteza juu, kama Biblia hapa inatuambia tutoe mili yetu iwe zabihu ya kumpendeza Bwana. Takatifu. Takatifu. Manake haina takashe. Takatifu. Manake haina kokatashi. Takatifu ya kumpendeza Mungu. Atusaidie sana kabisa. Sababu mili yetu ni Biblia inaita ni hekalu la Bwana. Hekalu. Maana kiko takatifu. Ukisikia hekalu maana sasa unaweza kamata nyumba yako mbaya. Sio niko kama wewe unaenda kama huko watu wako na kamata huko naenda kutia matatuaji. Au wewe unaangalia watumishi wengi wako na tia matatuaji na wanawake wengi wanaingia na makanisa na wanaimba. Na wanaimba. Ni hatari. Hauoni kama dunia iko naenda kwa kweli? Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa.
ndio kila kitu chochote. Nyebe mnatufuata sahi ama be mko natusikia sahi ama be mtafuata hii video. Kitu che tunawasi kama mko ba Kristo, mnasema tuko ba Kristo, tunafuata njia ya Kristo. Tunamfuata Kristo, tunaenda mbinguni. Siku itafika tunamulaki mawinguni. Itakuhitaji ubadilishe mienendo yako. Itakubidi uache mazoea. Acha mazoea, acha uache kuiga. Wewe unataka kuiga. Acha kuiga. Tuko mdunia ya kisasa. Hakuna tunaenda hapa ndio tunataka kujibia. Tunaendelea. Wala usifuatishe namna ya dunia ndio unataka kujibia hiyo neno ndio nasema tuko dunia ya kisasa. Inasema hapa hivi, wala usifuatishe namna ndio hiyo kisasa ya hii dunia. Ya hii dunia. Sisi hatustahili kufuata ya dunia ya kisasa, hapana. Si tuko mizapa. Tuko mizapa, tuko ni Mungu alikutuchagua, tuko hapa. Hatuko watu wa kidunia na hatuwezi kufuata watu wa kidunia wala mwenendo wa kidunia, hapana. Mnasikia tulichaguliwa wakati umemkubali Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Unakumechukuliwa, unakuwa sahani huko mizapa, huko mizapa. Sasa inakubidi uache kuiga. Acha kuiga. Acha mambo ya dunia. Ule amevala jipe ya hivi nampendeza na mimi ngoja niende niuze ya kufika mkiuno. No. Hapana. Uko Mkristo. Lazima uwe modele, lazima uwe utafauti. Ule mweko avala vile atakuona mshamba sio baba. Atakuona mshamba juu unavala robe ya mrefu ya kufika kumigulu. Atakuona mshamba juu jipe yako inakipasuka. Unaiga vile juu uifanye nini? Njoo ikue nini? Si wanasema dunia iko naenda. Sasa njoo ikue nini? Unaiga vile njoo ikue nini? Waone kama uko wajali. Ndio hivyo sasa. Kipasula kufika juu. No, ile ni kukosa maarifa, ni kukosa maarifa. Hapa wanatujibia sasa, wanasema hivi, usikie sasa hapa mstari wa 3. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Kabisa. Ni lazima akili zetu tujigeuze juu tupate kujua mapenzi ya Mungu. Hii akili yetu turenuvele. Sababu mtu kama haiko mjinga atabakia na ile ujinga wake na ataenda kujikuta anaikuwa tena dunia, anabebwa na dunia. Lazima ubadilishe akili yako. Kama uko Mkristo uwe na akili ya Kikristo. Tembea na akili ya kimaandiko, itakusaidia kabisa kujua yaliyo mema na mabaya na ya kupendeza. Wewe peke mwa ile akili yako. Mtu wakati iko Mungu alitupatia akili. Na ile akili inatusaidia kujua hiki kibaya, hiki ni kizuri, hiki haiko kizuri. Maanake kama hauko vizuri hautajua mapenzi ya Mungu. Ndio maana sasa hivi utasikia watu wanasema Mungu hakuna miujiza tena, Mungu atumika. Hawaone presence ya Mungu maisha yao. Biblia inasema toute chose est permis mais toute chose n'est pas utile. Ni kusema kila kitu chote kinaruhusiwa, lakini haiko kila kitu chote kinye kiko cha maana. Unanielewa? Nimekuelewa. Hii ni unaelewa hiyo neno? Ile neno ni kubwa. Unasikia hiyo neno? Ile neno ndugu zangu, hii neno ni kubwa. Ile neno ni kitu chote kimeruhusiwa, lakini haiko kila kitu chote cha maana. Kila kitu kimeruhusiwa, lakini haiko kitu cha maana. Haiko vyote ndio vile vya maana. Manake kama uko Mkristo, vyote vimeruhusiwa, vyote viliumbiwa. Lakini Mkristo lazima uchague ndani cha maana. Kinaendana na wewe, kinaendana na maneno ya Mungu na kinaendana na gisi maneno ya Mungu yanatuambia. Na wewe mwenyewe niko naenda mbinguni. Nje naenda kamata itanifikiza mbinguni ama itanifikisha, wala niko natia watu mconfusion. Na bado inabidi kwa utafuta. Uko Mkristo. Uko Mkristo. Unasema kuvala uchi ni dhambi. No, mimi Mkristo gani na utasema? Wakati unajifikiria, unajiuliza maswali wewe peke mwenyewe. Unajiuliza, unasema mimi niko Mkristo. Mkristo gani na utasema? Sasa kama niko Mkristo, kwa nini nivale kilote?
Mkristo mwanamke anavala kilote namna gani? Si ni confusion ile. Ile iko machanganyiko ile. Kama uko mwanamke unavalaka kilote na unasema unaokoka, ni machanganyiko ile. Unaokoka. Maana yake uko na kiokovokovu. No, ile iko okovu, ile liko mconfusion. Kwa sababu si atuendi kwa sema ni ala mode. Ala mode ndio ya nini? Vya mode ni vya kidunia. Ya kidunia ile ni ala mode, ni vya vitu ya kidunia, de mode. Ni vitu ya kidunia. Ni ala mode, ni vitu ya kidunia. Ni vitu ya dunia. Na Biblia inasema mtu mwenye kupenda dunia hawezi kumpenda nani? Kristo. Hawezi. Yo, hautatumikia bwana wawili. Utatumikia namna gani bwana wawili? Kwanza natuambia kuna vitu vitatu venye karakteri tatu yenye tunastahili kuevite kujitenga nayo. Lazima Mkristo mwenye kuokoka ni lazima asipende mwili. Mambo ya kimwili. Ile ni ya kwanza kuevite. Kitu cha tatu, mwenye kuokoka ajitenge na vitu ya kidunia. Vitu vya kumpelekea kumwamvute, vitu ya kumwamvute, vitu venye vina makonvoitize. Hauna muda ya kufikiria Mungu. No, inakupotezea wakati. Niko natungumuza teme mwa siku juu ya racheter le temps car les jours sont mauvais. Tukomboe muda kwa sababu muda wenyewe tuko nayo ni muda mbaya sana. Na muda inaisha. Tunabidi kurashete kukomboa muda, tusipoteze muda. Kuko vitu vingi venye vinatupotezea muda sana juu ya vitu ya kidunia, vitu ya kupenda vitu ya kimwili, vitu ya kompatize ya kidunia, kompatize ya mwili, kompatize ya nini ya macho, inatupotezea muda. Na shetani anapenda tupotezee muda juu ya nini? Atubadilishe nyakati mbinguni. Siku ziko zinaenda. Biblia inatuambia hatujue wakati na saa. Tunabidi sasa, maana yake inakuwa inahitajika tukomboe muda. Kama uko Mkristo, acha mambo ya kuzubazuba. Ni distraction. Mambo ya mafilme. Distraction ile. Mambo ya michezo, muziki. Distraction ile. Achana nayo. Distraction. Kuwa na muda wa kufikiria safari yako kwenda mbinguni. Komboa muda, fikiria kwenye uko naenda. Kuwa na nini banaita nini, vision. Vision. Tuseme tu kidogo, wakati mtu yuko na safari. Sasa mtu anataka enda, tuseme tuko Belgique. Kama tunataka enda Afrika, tunakamata muda kwanza ya kuangalia naenda na muda gani, tunajiprepare, unapata na vision, utakamata avion na muda gani, kule kwenda Afrika itakuwa na muda gani. Think about your vision. Kuanza kwa ajili ya vision yako. Lakini hakuna kufikiria mbingu. Hakuna kufikiria safari ya mbinguni. Think about your vision. Kuwa nafikiria juu ya vision kwenye tuko. Vision yetu principale. Ni vision gani? Ya kwenda wapi? Ya kwenda mbinguni. Vision yetu principale. Tuko wapitaji. Sisi tuko tunaenda. Sisi hatuna muda wa kupoteza distraction ya dunia, kwa distraction moja yenyewe ina bloquer batu kusudi basikomboe muda. Hawajui kama muda yenyewe tuko nayo, muda uko nafanya nini? Muda unayoyoma. Na shetani iko natuletea mama vitu juu ya kutupotezea muda. Tuwe mu distraction, tusijue kama Yesu iko karibu, anakuja. Niko mulangoni Yesu. Pamoja na kuwa kwa hii dunia, pamoja na mambo ya dunia, pamoja na kutafuta, hatukatazi watu wasitafute maisha. Hatuko kwa hiyo sije. Hata watu wanaanza dhania vile tunasema wasitafute maisha. Hapana, tuseme baikali hapo, hapana. Watafute maisha, wakomboe muda, wapiganishe maisha kiroho na kimwili, lakini sasa maisha kuitafuta isikupotezee muda. Ama basi ni tumetasema kuko kutafuta maisha yenye iko kwa njia nzuri, na kuko kutafuta ya njia mbaya. Tuseme kwa mfano, tulisema vyote viko lakini haiko vyote ndio vile tunakubali. Hapana, sio vyote. Maana yake ni namuna sasa uko Mkristo, unaona msharati iko naingiza pesa mingi. Malaya anaingiza franga. Na wewe unataka enda kuiga, sema na mimi niende kufanya ile bidii. Na mimi kusema niende ndani nipate nikuwe na BMW. Nikuwe na bakopea na bakao. Oyo sikia unaenda kopea na kopinaje? No. Oyo bisikia hivi. Mimi bisikiaka. Ase huyu nyo kopea yangu. Tutazungumza hiyo sije tutaisengele sio tunaiacha kwanza. Kopea na kopinaje? Inatesa watu sana. Esa Mkristo anaweza kuwa na kopea. No. Hapo ile tutatuiache kwanza ile tutaiongelea.
Tutaizungumza ingine tu. Copinage ile ni ajabu. Ile ni baadaye. Ile sababu ya kuzungumza msiku ziko na kwa copinage. Kopini. Hatukatazi batu tafute maisha. Lakini muitafute njia mzuri. Muitafute njia ya haki ambayo inampendeza Mungu. Mungu akakona. Mungu akatazama mtoto wake. Anaona mtoto wangu anatumika kwa jasho. Anatumika kazi yeniko sahihi ambayo Mungu ataangalia nasema huyu mtoto ni mtoto wangu kwa anatumika kweli. Na anatumika kazi vizuri kwa mikono yake miwili. Kazi ya yene haina maana. Mungu atabariki kwa kazi ya mikono yetu. Lazima Mungu atabariki kwa ile kwa suwe yako ya ujasho yako. Lakini sasa wakati tutasema hii Mungu atabariki, Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yetu, huko wale watasema eti mbona sasa na malaya wanabarikiwa hapa? No, malaya anabarikiwa njia mbaya. Kwanza yeye mwenyewe yeye kwanza anaharibu kwanza mwili. Wakorintho tusoma usikie kwanza Wakorintho, tusome Wakorintho ndio acha tusome Wakorintho. Ndio hiyo nani Wakorintho mstari wa ngapi wa kwanza? Wakorintho wa kwanza 3:16. Usikie hiyo habari yenyewe tunasema juu ya mamalaya wanafanya nini? Unasema mamalaya wanafanya nini? Mamalaya wanahusisha miili yao. Sikia sasa hii. Anasema hivi Paulo, amjui kuwa nyinyi mumekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Usikie sasa. Kisha anasema hivi, kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atafanya nini? Atamharibu. Mtu huyo, kwa maana inasema hivi, mtu huyo kwa kuwa inasema mstari hapa aseme mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndio nyinyi. Ndio sisi. Maana yake wewe unatutazama sasa hivi ni hekalu la Bwana. Huko hekalu la Bwana. Basi huko hekalu utaenda watu wote wanakuangalia, Mungu anakuangalia sababu ni hekalu la. Ni hekalu. Sasa huyo hekalu anaweza kufanya usharati? Hapana. Anaweza kufanya uzinifu? No. Anauza mwili yake. Anaweza kuvala uchi kwa sababu watu wamuone kama anavala nguo ya makapitula, mapantalo ya makaleso, manini, anavala mgongo wazi. Au unaona hii mambo wanavala wewe mgongo iko video yote kuanzia huku kupanda. Mkristo hawezi huko hekalu takatifu la kupenda Mungu, atakuharibu. Mungu atamharibu kabisa. Utapata shida na Mungu na unajida kwa Mkristo gani unatia watu mkonfusion kwa Mkristo. Mkristo lazima wakuwe tofauti kwa mavazi, kwa mwenendo, kwa tabia, kwa kusema kila kitu chote wanakuona wanasema huyu ni Mkristo bila kwanza kujiita sasa niko Mkristo. Bana kuangalia tu hivi. Wanasema Mkristo haiko kuimba. Ukristo ndugu yangu haiko kuhubiri. Ukristo haiko kusema kwa lugha. Ile haiko Ukristo, ile ni karama, ni gift. Ukristo ni mwenendo na matendo. Ndio kitambulisho. Ndio ile wanaita passport, identite ya Mkristo. Haiko aseme wewe utaenda pale uimbe, watu wabarikwe, ujazwe, ila ndio. Haiko ndio identite. Unasikia ile iko identite ya Mkristo. Kristo ni mwenendo na matendo. Wakakuona waone Kristo ndani yake. Kristo wanakuangalia wanasema haleluya. Huyu ni Mkristo. Wanaangalia matendo yako wanasema wow. Huyu ni Mkristo. Bila kusema kitu chochote. Bila kuambia watu bila militaya. Hata wanakuangalia tu wanaangalia. Sasa ngisi mtumishi wa Mungu Yohane. Petro siku ya kwenda alimchukua Yesu. Petro alijificha, lakini kwa kumtazama wakamkana pale. Walimtazama tu wakamwona Petro. Mimi naona sasa vile wewe na wewe uko sasa vile ulikuwa pamoja na ule mtu mmoja alikufa, wewe mwenyewe alikufa aliua hapa Yesu. Wakasema bwana, wewe hata kama unakatala tunaona tu matendo yako na mwenendo wako unaonyesha tu kama huko ulikuwa pamoja na huko wa ule mtu. Kwa sababu gani? Hapa hakusema chochote. Hakusema chochote.
bali muangalia tu bakamuidentify, bakamuidentify, bakasema hii huyu ni identity ya Yesu, ni ya Yesu. Sasa ndugu yangu, identity yako ni ya nani? Uko na identity gani? Uko na identity ya nani? Uko na identity ya Lucifer au uko na identity ya Yesu? Acha kutia watu confusion. Biblia inatuambia chagua pande nitakwambia. Chiko wazi. Kama uko baridi kwa kubaridi basi. Kama uko mkumoto kwa kumoto. Juu Biblia inasema wale wa kivuguvugu watatapikwa. Sitaki kutia watu changanyikiwa bajua kutia watu mnaniga. Kama napenda ndombolo ya solo ndombolo ya solo. Watu wengi wanacheza na muziki, watumishi wengi wanacheza. Si hata watu nao watasema muziki haiko za. Muziki ni dhambi. Mkristo anacheza muziki. Muziki ni dhambi. Uko unaenda kucheza muziki ya Fally Ipupa. Muziki ni dhambi. Unacheza wewe uko Mkristo, unaenda kucheza muziki ya Fally Ipupa na ya Koffi Olomide. Koffi Olomide, papa wewe. Na uko Mkristo. Ile sije tutaizungumza nyingine hapo. Tutaizungumza siku nyingine. Basi sisi kwa vile Mkristo anatoka mkanisa anacheza muziki, asema napendaka muziki ya ndombolo, muziki ya Koffi Olomide, ya Fally Ipupa. Auoni kama ni confusion? Namna gani unapenda mtu ya kidunia, unapenda mtu musicien wa kidunia. Ula anakuwa modo wako. Unaanza kupenda sema unapenda muziki ya Fally Ipupa. Sasa Saint Esprit itakuongoza siku gani? Ile ni confusion kichwa. Watu wako confusion. Roho Mtakatifu nayo iko na uvumilivu. Sio niko nakwambia Roho Mtakatifu iko na uvumilivu mwa hii siku. Kwa sababu Roho Mtakatifu utakutana iko mwaindi tena na kwa mmoja. Iko mumoto, iko mubaridi. Watu wako confusion. Tubadilike ndugu zangu. Tubadilike juu siku ziko naenda. Biblia inatuambia hatujue wakati ama saa, siku yoyote hatuijue. Tena kitu cha kinaogopesha. Neno la Mungu linatuambia alienda kama mwana kondoo, atarudi. Sasa kama mnasikia linasema alienda kama mwana kondoo lakini atarudi kama simba. Unaona basi ni hatari. Unajua simba alina huruma. Basi kwa huruma. Hata uikute ukimekufa tu hivi. Ni kitu kibaya sana. Hata tayari arudi kama simba kwa hasira, watafikisha watu wengi sana. Watu wengi wataingia moto na acha tuachia muda. Hii tumepewa muda wa watu wanapewa muda wa nyongezo. Ametuma watumishi wameenda wa ukweli. Wamelinena neno la kweli lakini hakuna kubadilika. Ni shida kubwa. Tena sasa kitu cha watu hawajui. Wanafikia kama ile siku watakamata makosa yote wanatia kwa shetani. Neno la Mungu linatuambia na shetani ile siku atasimama atajitetea. Ndugu yangu mko natusikia sasa hivi, utasema nini kweli? Dimanche, Jumapili uko ibadani inamaliza isha saa 8 saa 7, umetoka unafikia mkabari, unapitia mbwa, unaenda kunywa pombe. Tungali hiyo sije nayo tutaizungumza kwa sababu watu wako confusion kusema sema kunywa pombe nayo kitoka sasa sio dhambi. Tutaizungumza ile. Ngojea watu kuona gisi eske Mkristo anastahili kunywa pombe. Ile tutaizungumza mwingine tu. Itakuja. Tutazungumzia juu ya eske Mkristo anastahili kunywa pombe. Tutaizungumza kwa sababu Mkristo mwenye kuokoka, mwenye kuwa na Roho Mtakatifu ndani yake hastahili kunywa pombe. Hata ikuwe kidogo, hata toni hastahili. Ile ya kusema no kunywa kidogo inaandikwa, tutazungumza ile sije kuwaonesha watu kwa sababu Mkristo kwa nini Mkristo hastahili kunywa hata ile kidogo. Leo tumekuwa kubaza ya kuhusu mavazi ndio tunaishia pale. Lakini tutaendelea kuzingine masije. Ndio baadhi ni tumekuwa leo kuhusu mavazi mwanamke na mwana kuvaa. Mumesikia neno la Mungu linasema mili yetu ni hekalu. Na sasa hekalu sasa na kitu cha huko watu watasema okay, kama mili ni hekalu sawa,
joto iko mingi. Hapa Joto iko mingi. Kusema Tunaweza tunajiachilia. Lakini sasa kitu chochiko pale nadhani Biblia inasema tusiwaingize wengine majaribuni. Tusiwaingize. Sasa na mimi nasema hivi, kama joto iko mingi, vua mavazi yote, ingia chumbani. Vua tu mavazi na chupi uvue, silipe ya ndani, kisha wende pale nje. Tunasema joto iko mingi, kisha uone kama watu watakuona namna gani. Sinjo. Watu watakuona namna gani? Hawatakuona kama nani singa niwepo sana. Kwa nini unaenda navala unavala tu njoo nini? Tunasema joto iko mingi, unavala kamini wala unavala kapitula. Vua sasa kapitula yote na uvue manguo yote wale wakuone joto iko mingi, waone natembea mule barabara. Waone visi watu watakuona. Kwa nini? Tunavua sasa mavazi yote. Mie munioni, sinasema niko na joto mingi, mimi nivue. Navua na hii, navua kila kitu chochote kita natembea, joto iko mingi. Bata niona namna gani? Wewe kwanza ukiniona mie, kitu cha kwanza utafanya namna gani? Ni kutafuta hizi mabaya nzuri na ila kushachawika kama mimi. Na yusha chawika. Ulishaona? Ile tuko tunataka kuwaonesha kama watu bako wana neglige vitu vimwa venye viko vinabaingiza confusion. Wewe unasema joto iko mingi, vua sasa mavazi wende pale. Sasa grave niko pale ni wewe unavala kilote. Unavala mini. Unavala kipasula kinafika mbali. Mwanaume kwa kutazama fasi yote mapaja yako. Lakini hatari niko Biblia inasema uko naingiza watu mzambi. Lakini Mungu anachukia sana. Saa zingine ule mwamekuona amekutazama na kutamani, anakumbuka kusema Mungu nisamehe. Lakini wewe haukumbuki. Wewe unapata shida. Wewe umefanya mazoea. Mazoea ule. Amebasha kamata mazoea. Ndio ule mtu mzee. Sasa papa stay. Bakristo sahihi wengi. Nini sisema juu anasema ni Wakristo. Iko makanisani. Na wanafanya vile wamama wanavala ile majipi ya kupasuka ya kufika mbali, vipasula, wanavala mamini, wanavala vilote, wanakia kanisani, wanavala migongo wazi, matiti unayangalia kweli. Sasa watumishi wa Mungu ambao wanaongoza kanisa wanaona hiyo mambo, wanayanyamazia, hawazungumzi ukweli. Na washauria nini kwa hili kama watumishi sawa? Wale watumishi ninaweza kuwashauria kama wakamate wito wao wenye Mungu aliwaitia. Kama Mungu alikuita mtumishi wote wenye uko unanisikia, Mungu alikuita juu bebe watu wapi? Mbinguni. Washaurie watu wakuwe na mwenendo mzuri, wawe na tabia mzuri, waishi maisha ya sanctification ya kitakatifu ili waingie mbinguni. Sasa wewe Mkristo mwenyewe haubiri kwanza via Mkristo awe na mwenendo mzuri. Wewe mtumishi haubiri Mkristo akuwe na aishi maisha matakatifu. Unabeba watu wapi? Kwa sababu utaulizwa hiyo siku. Mungu atauliza, utarendre compte, utauleta ripoti siku ile ya mwisho. Mungu atakuuliza wewe, nimekupatia hii kazi ya kusaidia watu waende mbinguni, wewe ulifanya nini? Ulifanya nini? Utaulizwa. Mbona waliingia makanisani vipo? Wewe haukubasaidia chochote, ulibaacha vile, ukabaacha mwile ile hadi unabaacha wanakuwa mwenyorance. Batakuuliza zile roho za wale watu. Na utashindwa kujitetea. Kama uko mtumishi wa Mungu, kuhubiri watu kweli na ile kweli itawaweka huru. Bakuchukie hakuna usitake batu bakuye bingi kukanisa juu pate batu bengi asema usihubiri batu kweli juu batakimbia. Hapana, ila iko injili ya wakipenda bakimbia. Wakimbia hata kuwe bawili tu, lakini wao wanajua kweli. Wanajua kweli bataingia mbinguni, batatembea mkweli. Hapana kutafuta watu ujaze kanisa, ahubiri watu dhambi, ahubiri watu waache mwenendo mbaya, unaacha watu waende tu maile. Utaulizwa kile roho za wewe mtumishi wa msikiti. Utaulizwa. Lazima kuhubiri kweli. Lazima uhubiri watu wa dhambi. Lazima uoneshe watu waache dhambi.
kusudi baende mbinguni. Ndio objectif yetu ile, watu waende mbinguni. Hapana kuwa mtumishi. Ukiona mtumishi wa vile iko bale ndio tunabaita ba charlatan, mtumishi ba uongo. Unaona, mishi siku za mwisho wenyewe wako wanatafuta tu watu hawajui kwenye wanatoka na wajui kwenye wako naenda na wajui kazi yenyewe walitiwa. Maana sasa hapa kitu chetu tunataka kufanya, tunatashauria Wakristo. Tunatashauria Wakristo walipo makanisa. Makanisa fulani zenyewe yenyewe huko mkanisa yenyewe bakuhubiri juu ya dhambi. Hautasikia pastor hata siku hata toka mwa ile dhambi. Umetoka mwa ile kanisa. Pastor hataki gusia dhambi. Toka mwa ile kanisa. Mimi nakushauria wewe Mkristo, ukiona Mkristo mchungaji wako akuhubiri juu ya dhambi na kuhubiri juu ya baraka, hakushauri toka mwa ile kanisa. Eti kanisa ile. Ukikutana na mwingine mshirika mwenzako iko proche na garso, usimseme kwa chochote. Wewe pita yako umwache. Sasa ule bali ni ba faux pasteur, Parce ujue kama kuna vitu viwili venye utajua, na niko nataka kuambia watu wenyewe wako na nitazama. Kuna wa faux pasteur na wa vrai pasteur. Na kila kitu chote kuna kia faux ya kweli na original. Ile uijue ni kusema na makanisa zote muko ba faux pasteur na ba vrai pasteur. Ba vrai pasteur ni wale wanafundisha watu dhambi kweli, na wa faux ni watu wa kuonesha watu tu utabarikiwa, utaenda utapata nyumba, utapata magari, utapata pesa. Hana ingine mahubiri. Watasomea Etazini, utapata magari za ile habina maana, lakini hagusii juu ya dhambi. Biblia inasema tusisumbuke na ya ulimwengu. Kusumbuka ya ulimwengu kunasumbuka ndio, haiko vibaya kupata gari, haiko vitu vya hatari vile, paske kama Biblia sio vitu vya hatari inatuambia kose tusisumbuke ulimwengu. Maana yake ni sawa vile unakamata unatia vile vitu ndio mbele, ndio na vitu unavilenganisha na unatia vile vitu ndio mbele, Mungu namtia. Maana yake unakamata vile vitu ndio vya valer kushinda Mungu. Vile vitu havina valere kushinda. Vile vitu havina valere. Mtu wa maana ni Mungu. Tafuta kwanza Mungu, ndio Biblia inasema tutafute kwanza ufalme wa mbingu na vingine vitakuja nyuma. Ile mabaraka haiko kitu cha special, utakipata tu kama unakitafuta, utakipata. Huko watu wenyewe habako ba Kristo, wako navyo. Na ni mpagani. Anajana pesa na mapesa, usizane kama ni vitu vya hatari vile. Mpagani iko na magari za hatari kama ni 10 kama 12 iko nazo, iko na makampuni vile ni vya kidunia, haviwezi kutupotezea muda vile. Ni kusema kitu cha kwanza Mungu kwanza, ufalme wa Bwana, kisha vile vingine vitakuja. Hatukatazi watu wakatafuta maisha, hapana. Maisha ni lazima, lakini uangalie utafuta njia gani, na ile vitu visikupotezea muda, visikushikamate vile ndio unavitia position ya kwanza. Usipitie vile ndio position ya kwanza. Tia vile, make sure kama Mungu ndio unatia mbele, kile vile vitu unavitia derrière, unavitia nyuma. Unahakikisha una practice maneno ya sasa utakuta watu wengi na wanaongea gani na maneno hii nenda ukoka, lakini tena moyo wa Kristo Messi iko tena si practice. Ile sasa ndio shida, ndio maana nasema kama nataka kuona iko teorike, haiko practica. Ile ni shida. Basi neno la Mungu si tu hapa lazima tupractique. Si tu hapa Ulaya. Ulaya sijui napoteza watu hapa. Ulaya ni hatari. Endelea hapa. Marekani. Sio kule ba Marekani, kule watu. Ndio maana kwa mtu mmoja alisemaka, aseme mtu mmoja wa huko Amerika ndio alisemaka. Aliambiaka watu aseme, "Unaona ile mapepo yote yenyewe mnapigaka kule Afrika, ile yote tunakemeaka mwa Afrika. Yo unaenda kujenga mwa Amerika. Wapewe sifa kabisa. Yote maana kile mapepo yote mtu kufukuza mapepo inavuka vinaenda yote. Maana kule kuko kila aina yote ya mabaya. Shina yote ya mabaya iko Amerika. Inahitaji mkwe kabisa kunani mkwe kwa source ya Kristo kabisa. Pasipo hivyo
ni hatari. Mama unakutana hata hapa, mama hana neno kwa mtoto, hakuna baba hana neno kwa mtoto. Sasa unakutana watoto wanaharibika, mbaya sana. Unakutana hutachubukia naye mtoto, watoto wako nakunywa mapombe vibaya, watoto wanajimekonduire mubaya na makonvoitire makonvoitize za mingi. Mtoto hayo tena maana ya mzazi. Hakuna heshima, hakuna respect ya mzazi kwa mtoto, mtoto kwa mzazi habiko. Ile yote ni malaana. Ulaya ile tupotezea sana watu. Biblia inasema mtoto lazima atie heshima, ataka heshima wazazi, muda wake takuwa nini? Mwingi sana. Sasa kuna hapa vijana hivi tutaviana muda tutangine sisi ya kusema seme mtoto lazima aheshimie mzazi. Kwa sababu kama uheshimu mzazi unapunguza nini? Siku zako za kuishi. Kupunguza. Manake usimnasikia. Kama uheshimu mzazi. Uheshimu mzazi akimaanisha kama tayari wewe ushakuwa na bibi, hauko tena kwa kuheshimu mzazi. Sasa vile mimi niko na mke, manake pale mzazi ni mzazi. Hata uko na miaka 100 na uko na mzazi wako tayari kwa mtoto wake lazima umtii. Lazima utii mzazi wako, kwa sababu mzazi ni mzazi, lazima umtii. Ile tutakuya nayo na kipindi kingine tutakuya kuhusu hii egalite ya Europe. Masije ziko mingi tutazungumza masije za kutosha sana. Mama wanapotea sana. Gomba wewe msikilizaji uwe tu kando, tutazungumza karibu na channel yetu inaitwa Mkristo wa Kweli. Tutazungumza itasaidia katika Mkristo wa Kweli. Mama mko natusikia. Ya kuko vitu vingi sana. Binabeba watu na bamoya banavikamatia ni vya ziada. Basi tuseme za hii tugusia tu kadogo tu. Tunagusia kidogo hii neno ya egalite ya mwanamke na mwanaume. Huko Ulaya, Marekani, wapi banavichukulia wanawake wa Kikristo basha vichukulia kawaida tu. Wanaona ni kawaida. Biblia inasema mwanamke ni kichwa. Mwanaume ni kichwa. Mwanaume ni kichwa plito. Mwanaume ni kichwa ya mwanamke. Haiko ni biblike, ni vitu ya kimaandiko. Hatuko tunabeba vitu ya kidunia. Maana mwanaume mnyumba ni kichwa sawa vile Kristo. Kwa sababu Kristo ni kichwa chetu, kichwa cha mwanaume. Ile tutakuwa nayo kipindi cha kufuata juu. Lazima beba takuwa natufuatilia. Mushikaze, mubisikie mzuri na mubitie mpratike. Kukwe mabadiliko yenye mnezi kufanya kuona kama mnezi sogea muimani yenye mko ndani ya kimungu. Kwa kweli mimi nafurahi sana. Hivi ni vitu vya Mungu. Tuko busy sana na makazi, lakini muda kama huu ambao tunapata tunakuwa tunaongea tunashare kusema na nyewe muko kule kwe muko muone musikie chemunezi pata kidogo kutokana na maandiko. Juu dunia ya sasa batu biko kipe. Iko kipe sana, bako busy na mambo mengi sana, na kazi na mingi zinakamata zinaporte batu sana. Tugusie katu kadogo tu. Hivi Mkristo kwenda kufanya kazi Jumapili, siku ya Mungu, ni haki? Ndio niko nakwambia, kama unaona Biblia inasema kwanza Yesu kwanza mwenyewe, Mungu mwenyewe alifanya kazi siku ngapi? 6. Siku ya 7 akafanya akapumzika. Sasa wewe unatumika kila siku, unaenda kazi, na siku ya kupumzika ya Mungu unaenda kukazi, unaenda kutumika. Ni hatari. Nasikia uone kama wewe ushakabatika, uone kama amekamata mbegu na upeko wa kiza. Tena ujiamazine hapo watu wanatuletea hivi vitu, ni masystemu hapo.
Sisi tunafikiri kama ni kutafuta pesa, kumbe baba wanatuapokea kusudi tusikue na muda uanza wa kuomba, wa kusogelea Mungu. Mtu mwenyewe anaenda kukazi na dimanche, hana muda kwanza wa kuomba, hauna muda wa kusoma neno la Mungu. Banakukamata banakupatia sema ile dimanche na sema na utafanya kazi, au ni kama bako banakuamporter ufira meziro utaenda. Basi mtu kama hana neno la Mungu na ana nini, ana maombi. Sasa wewe mwenyewe unakuwa unaenda za dimanche, unaenda kanisa, haoni kama umepotea. Hana na siku hata moja kwenda sikia Mungu kanisani. Wewe mtu unaenda dimanche, unaenda kufanya kazi huko na siku ya kwanza, siku ya pili mezire kitu uko naenda kukazi siku ya Mungu, na ndio kitu uko naenda nafanya na titimia. Sasa kuko kadogo na shite kila wakati, kuko kadogo kinarejependa ni baadhi yenyewe mnatumika kana dimanche ama Jumapili mkiswahili ya Tanzania, mkiswahili ya Kongo siku ya Mungu. Hivi mnapenda tumiki ile siku. Kama uko Mkristo na unatumika siku Jumapili, uchunguze mzuri, utakuangalia pesa unapata. Hakuna hauyope zinapita. Kusaidia pesa utafanya nini? Hata kusaidia kupata pesa hapa ya iko na kutana bafanye kitu chochote. Inapita saa hewa. Basi pesa unapata pesa lakini haifanyi kitu. Unaipata tu pa mishali inatokea huko. Unapata pesa kwa tu unapata mapesa hapa na hakuna kitu kiyoda jifanyia. Unazitumana Afrika wanazikula na hakuna kitu chochote kushafanya miaka unatafuta pesa, lakini zile pesa hazifanyi kitu chochote. Hakuna chochote ukionyesha bila wakikwambia toa bila yenyewe ushafanya, hakuna zero. Sasa huko unasema uko unapiganisha kazi, uko unatafuta kazi ya nini? Hatukatae usifanye kazi. No. Ile nasema nini? Hatukatae fanya nini? Afanye kazi. Lakini atoe muda wa kumtumikia Bwana. Unabidi urepartire masiku zako. Ujue hii ni muda wa Mungu na huyu ni muda wa kazi. Fanya kazi. Kwa sababu kazi niko natumika saha hii, niko na lisaha limoja ya kusoma Biblia. Fanya kazi, kuwa na neno la Mungu, patia Mungu nafasi na kazi yako ya kimwili na uipatie nafasi. Ndio hiyo itakuwa vizuri sana. Tukatazi watu wafanye kazi. Fanya kazi ni vizuri sana, kwa sababu kazi nayo inasaidia kwa maisha. Basi tunashukuru kwa hiki kipindi chote tumekuwa nacho kwa Pastor. Acha tufungie hapa, lakini tunaendelea. Hii ndio mwanzo wa vipindi vyetu na vitakuya kwa mfululizo. Tunawaomba mtembelee channel yetu inaitwa Mkristo wa Kweli ama mkifaransa Vrai Chrétien, ili kujifunze usikie iko ndani yetu ambayo Kristo ametia ndani yetu. Itakusaidia kukusukuma msafari ya kwenda mbinguni. Juu safari ni ndefu sana na inajaa miba na michongamano, lakini kupitia maneno haya, maneno ya kishauri, maneno ya kuelekezana katika safari ya kwenda mbinguni, itakusaidia sana. Hatulaumu mtu, hatujije mtu, lakini hatujije mtu, tunasema kweli. Ndio unasema hiyo kipindi chetu ni Mkristo wa nini? Wa kweli. Tuko tunazungumza kitu cha ukweli, kwa sababu Biblia inasema tutajua kweli na kweli itafanya nini, itatuweka mtu. Hatujije mtu wote, lakini tunazungumza kweli yenye iko neno. Basi tutaacha Papa Pastor atawaombea nyinyi Mungu natusikia, ili Mungu awatembelea awaguse. Kuko kati yenu Mungu natuangalia, mlikuwa napenda Mungu, mlikuwa na kiu sana, mlikuwa kwa madhabahu mnalisikia sauti la Kristo. Roho Mtakatifu alikuwa naikala ndani yenu kabisa, lakini saa hii muko vide. Mkikamata hata dakika 5 ya kuomba kabisa hauwezaki, unakosa maneno ya kuomba, lakini Mungu tayari vile umeisha hivyo zamu. Wakati unaona ulikuwa kanaomba hauombaki tena, ulikuwa unasoma neno la Mungu usomaki neno la Mungu, ile kiu inaanza isha. Tayari kulisha kwa danger de mort, iko asone, tayari iko naonesha kama na sone uko maanguko.
utatrebishe kabisa vizuri sana kama aujikazi. Paske Mkristo ana vitu viwili. Kristo lazima awe mtu wa kusoma neno la Mungu na mtu wa maombi. Vile vitu ni viwili. Maombi hauko ndani, kusoma neno au soma neno ujue kama tayari uko na mbwa mko mdanje ya kupotea, unapotelea mdunia. Sasa papa pastor anataka omba mkono wa Mungu awakumbuke tena. Mungu iko siku zote kwa kuhurumia ama kwa kutoa msaada, na msaada wa Mungu unafikaka muda wowote. Haijalishi umemaliza miaka 10, haijalishi umeshaanza lewa, ushaenda mgusharati, lakini kupitia hiki kipindi hiki Mungu anaweza fanya jambo juu ya maisha yako. Mungu anaweza badilisha historia ya maisha yako kuanzia leo. Mungu anaweza yote. Hakuna kama yeye. Cha Mungu ana restore, Mungu anaweza tena kukurestore, kukupatia tena ile maisha yako na kubadilisha, anakufinyanga, anakurestore tena, anakufanya upya. C'est possible kwa Mungu. Inawezekana. Wakati ungali. Si kusema wakati ishapotea, ungali muda wa kurashete tena na kurashete kusudi Mungu akurestore. Ndio maana tuko tunasema turashete le temps. Ukomboa muda ungali yenyewe unaweza tena Mungu anaweza kukurestore tena, kukusaidia kwa hii safari ya kwenda mbinguni. Kabisa. Nafikiri tutakuombea wewe mwenyewe uko natusikia. Nafikiri tulizungumza mambo ya kutosha. Yamkini kuna mambo yenyewe imekugusa yenyewe tunaweza kukuombea tena kusudi Mungu akusaidie ili arestore tena maisha yako. Sababu Mungu iko pale na Mungu ni Mungu mwenyewe anakuwa na mwingi wa rehema. Ni Dieu de compassion. Mungu wetu iko Mungu wa compassion, iko na huruma sana. Mungu anaweza tena kukusaidia, ana restore tena nini maisha yako. Leo tutakuombea kwa kusudi Mungu afanye nini? Nasikia Mungu wetu iko riche en beauté, iko Dieu de compassion, plein en colère, riche en beauté. Kusema Mungu anaweza kukusaidia tena na kusikilia umma na kufanya upya. Kwa hiyo tutaenda kuomba kwa ile Mungu asipate kutusaidia kwa hii dunia kwenda mbinguni. Kisha tunamalizia pale. Baba, tunakushukuru ndio msaada karibu kwa muda huu mzuri ambao tumepata neno lako. Wewe ni Mungu. Ninajua wewe ni Mungu ambaye unakusudia siku ya leo ili tupate kusaidia wana wako neno lako na tuwaelekeza katika safari ya kwenda. Mungu, najua wewe ni Bwana wa misericordia. Mungu wa misericordia. Ninahitaji Bwana usaidie, uonekane kwa ajili ya mama anasikia, huyu kaka anasikia, huyu dada anasikia ineno. Usaidie, urestore tena maisha yake, uonekanie maisha yake, badilisha mwenendo, badilisha tabia yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbinguni, Baba, najua peke yako utasaidia kila mmoja wote kwa saa hii. Wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu wa compassion. Wamerudia nyuma inajua utasaidia, utaonekania huyu dada, utaonekania huyu mama, utaonekania papa, utaonekania huyu kaka. Waonekanie Mungu wa majeshi, hatua yote badilisha nia zao katika jina la Yesu kwa kusaidia kila mmoja katika jina la Yesu Kristo.